Dokumentarac od sat. Bukvalno. Pazi, nije obavezno, možeš da odeš. Možeš da odeš i da pregledaš kasnije. Pola stream, znači trećina streama je kako se čuo lagano, trećina je Maksa kako daje ove upute, a treća trećina Đole kako kuka jer mu se žuri. Evo ga, skinuo sam jedan deo i evo ga drugi. Neću se ni udostojiti da kažem komentare, nego ću da prekinem ovaj jebeni stream, jebem vam sve, da jebem.